Kana suara asbaha amsa azha zalla batta madalla mabariha mai fakka madama malesa dan tasrif daripada tiap-tiap. Peserta selanjutnya atas nama Tuku Muhammad Nasir yang akan membacakan bab ma'rifat, bab marfu'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu marfuati asma'i al marfuatu sabatun wahya fi'lu wal maf'ul allazi la yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wal khabaru wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wattabi'u lil marfu'il wa huwa arba'atun asya'a an-na'tu wal adfu wal tawkidu wal badalu. Bermula ini itu bab marfu isim. Bermula marfu isim itu 7. Dan bermula di ayat 7 itu fa'il. Dan itu maf'ul allazi yang tidak dinamakan dengan fa'ilnya. Dan itu mubtada, dan itu khabar, dan itu isim kana dan saudara yang kana. Dan itu khabar inna dan saudaranya inna. Dan itu tabi' bagi marfu' dan bermula mengikuti bagi marfu' itu 4 segala perkara. Yang pun na'at, yang kedua atap, yang kelih tokek, yang keput badal. Jadi kena pegang bab pasal marfu isimnya. Marfu isim na 7. Datang man 7-nya yang pun fa'il. Yang kedua maf'ul allazi yang tidak dinamakan dengan fa'ilnya iaitu naib fa'il. Yang kelima mubtada, yang keput kabar. Yang kelima isim kana dan saudara kana. Kabar inna dan saudara inna. Mengikuti dan mengikuti. Mengikuti bagi marfu' naput. Dah teman punyan. Yang pun na'at, yang kedua atap, yang kelih taukid. Yang pun badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengku cihianyan puisim dengku. Zamir. Tim damir. Betul. Yang tak bodoh kana dengku. Di dalam nok yang ke-10 pada boh mendum menjadi dengku. Sebelah. Sebelah. Kan? Kana suara asbaha amsa azha zalla batta madalla mabariha mai fakka madama malesa dan tasrif daripada tiap-tiap. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada Tuku Muhammad Nasir.